Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Rangba ke Hanyotrep National Youth Front baru berdairu uksiang ke Hanyotrep National Liberation Council banyak kerana sok hapedeng ke HNLC ke Sorkar Jela bat ke Sorkar Pedeng. Ubah sadon bela ulah syakhot hajar mentak sengi ke arpu Hanyotrek ujeleo arajara arpu saw hakmat ke office terekam jong Superintendent of Police ke East Khasi Hills hak wede berkejing syakem jong ki babon ki dekat jong ke HNYF ki bala syak keno don keti hakajing dawa pisa bat kejing pen petai bom IED hatem yo maulong kiti ki dekat ke HNYF ki bala syakem gi kintup yo ba Tarson Limba ubade disciplinary secretary uba Barnabas Lingdo bat uwei uba jukot i da uba dempem Habayo banyak keren berundang san hima mentak sengi hadin kejing syakhot hajir uba sadon belau laong berkejing syakhot jong u kadai baik tik halor kejing tokit ye kita dikot ke HNYF ki bala syakin no ba kila don keti ban le ye ki katu kat ni teli ki kam bi ai uba sadon ula ong ru bakumuk siang ke HNLC na kaliang ki purit kila tokit ru ye u hagbe dei bat kejing syakem uba storji lingdo uba dei udkot ke HNLC Uba sadon ulo ong ruba hagati kijing tokin na kaliang cipulit kiladat ban kelilut barok kot kijing keli ke badan kam baru lo ong balek se tharai syu bakatanat pulit kandang yai kot hajir ya u Shishu uba sadon ulo ya thoru bakat kum kijing yo jing tip jong u katanat pulit kala kot ki babun ki badan bentah hagati ka kam nadu ki bahayi hasem ki paralok parajor bat ki wei ki badan kijing ya jan bat ki tei ki bala syakem Habakali halor kejing longjing man kat kum kejing bishar bat kejing tokin ye kita dikot ke HNYF ki bala syakem uba sadon ulaya tho ba uba Tarson Limba ulaya jamin napo ke ying bishar haga arpusan terik ujeleo arajar arpusaw Henry kila rab yang pat ye u syapo nongpo ban penlong ye kejing tokin kat ba uwei pat udang sudep ya ke police custody ha kini ki kendiat sengi kumban syukudo hang ni uba Barnabas ula syakem halor ke jing syak keno ba ula don keti he ke jing dawa pisa kad ba uba Tarson pat ula syakem halor ke jing don keti ban kawang bom IED hatem yo maulong Cuma nang ni kalau bang di siu kuat awak cukup hari ini ga jing syakem bubun ki member jungi lalu ba Tarson ka don sa wiarno dan nolong long Tahi ke long di sekolah investigate lah ya keren ketung gajing pan itu ki. Kapede bat ke ki ong man ni ka jing syakhot hajir jong ki kala ban kade ha jing syakem jong storji dei Kau kata kan ngomong pi menda dei eta tahu ibu yo. Nama ba guru la long associated ba. Maknya bat ki kot ni long. Kila su investigate kelum ni kata long. Sim statement kelum ni kata. Betul lo. hadin jong ni ka jing syakhot hajir ke kong na kaliang ka pulit kala ajing tip kada ba bade terik ba put pat ni kadang dai tang taksi Long ka eka ba pi ku awan kili te kila kili lu tengam sarai su kendang dong kam ban kot pat kili dia. Kaya nalonang ta kidang dan skwi pat ba. Ano tam don ha long da they ka part of the investigation process yung police teng bangin ya komentar lu kam bar kile la komentar teng ni ya ka komentar Kemudian kini kajing syakhot jong pi kadi concern ba. Kila pun masih asing. Sesuai ni tas. kani kade betang yapi ki khoni ni kisdang sana phin ki chaw ya sikwe Ang katong objective jong ati kila khot di babun di balong related ati kila subject mo. Te kila khot nga mat kin dang khot chu shui. Wiki. Lah ya klelang ni bahayin jong tu syaras ki ba ya jam ni di kam di ba syaras tas ni khot ni ting ni wan mai ka jimul berpercaya ni ka untuk Long kanungut pula sakam ke mengikip ni long sangut sangat Kila ban ai ko update kan dia lah kepada bat ki khot cha paseng pra sakem jing bisa ke jing tokit ke jing di khot ni sakam tu yang mentai di terselma bagi wei na po point ni kerteng jai mani ngam kan masuk kerteng ma ko bun di khot ke jing tokit lah
Hajing siya batasan na nino po silong jil la yobil sini. Kemarin yobil kinara biasa siya nung po ba makin kuat ban investigate. Itu way kadang sudah polis custody ini tidak sini kadang siyang Aku berjadi bikin kot rumah. Kemungkinan bikin kot rumah. di mukot rumah begitu cak sekaya kaya normal ba don ba siya caci aga extortion. Kumba batasan pa siya caci aga ID plus kita ini di mukot.